Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras sa amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 15, versikulo 32. No di mo ipangag ti panursuro, dang ramatla tabagim. No denggam ti pamagbaga, sumirsirip ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ni tatang monsama din ang isagana iti meriendata. Wan, awan ngamin ni nanang ko. Napanan na? Napanakitsenda. Ay, uy, nagmayat man iti balayo. Apay mo. Naurnos. Nakadulin dagiti pinggan kan baso. Adada amin dita kabinet yo. Kanayon apagapapaan da nanang kan tatang ko dayta. Ha? Apay? Saan akayat nga ipausar ni nanang ko dagita agamit na? Apay ngay. Pang-display laeng kano. Ay, nagadulakit din aya at tao iya palingking. So asya akong tinangisagana ti merienda dalay ka. Kastamotan dagiti gagayem na nga may dito balay. Ne, apay, anya manen tinaramid da dito balay? Inlipas da kano di project da. Ay, nakaluto ak mata iti pangaldawan tayo. Na. Apay ngay dagito'y nginginaon apinggan kan baso dito'y lababo? Inusar ko itay Anya ka matan, Benji? Amo mat ajak ipapausar dagita? Kat, ano ngay? I-display latan? Ala, inawam dagita. Inawam analaing, kan punasam, ta isoblim dita kabinet. Bakit? Mapana kaon? Papanam, Ay, katidya bangkag ko ijay labang kag mo ti papanam? Day tapay baro at t-shirt mo, ti isuot mo? Saan abaro daytoy? Bakit? Daanan daytoy. Diyak lang isusuot. Tadi mo mat kaya ta marugitan. Pangpasyar mo dayta. Sa anak mat nga rod, akan na yung nagpaspasyar. Ing kasukatan dayta. Unay kamutan. Numamansyaan siyak tumitlaang ti marigatan amang ikat iti mansana. Ala, ing kasukatan! Oh, Tom, papanam, Mangalak iti ulis ko. adamat ulas mo Naingpis, kung adabot na. Ano samday jayan? Mga lakamanin iti baro, nagrigat taglaba. Anyamat ton. Di kan agreklamo, tasaan asika ti marigrigatan nga aglablaba. Ne, kanyang itararamidan nyo. Mangantayo na. Imanang lay ka. Saan na kayat timangan? Diyak kaya tituyo. Amoy mo't nga allergy kak itituyo. Asino ti saan amangayat iti tuyo? Nilay ka. Agpili-pili ka si kalay ka. Kunamlan baknang ka. Allergic ni Laika iti tuyo. Lumtig ka no ti bibig na nagsida. Ay na, agsidalat na, tapno maimyon. At damot nga min ginatang mo akarne idi kalman. Ape asan mo ngayon lutaw? Agtip-tipid tayo nga rod. Hay, puro kayo gastos. Kayat yo, kanayon anaimas ti sidaon nyo. Oh, anya manen ti alaam di ta ref, si Tom. Awan. Di mo kot-kot yan di in ref ko akay ka. Saan mat Ibusan nyo pa iti tinapay iti lamisaan. Naperdin sanday jay. Mayat pay! Kasano ko man na perde? Kat kagat-gatang ko laang iti kalman? Oy, ade, anya day takan kanam? Tinapay, manang. Nangalami ti dayta. Di talamisaan. Hala, napirdi daytan. Puno ni nanang amabalinpay. Madamdamag sakit ti tiyan mo. Mabisinak nga rod. Ingka lamangalan ti kanam ijay ref. Agungot ni nanang. Naurnungan dagiti gamit mo diti balay. Imbis nga ipausar mo kadagiti anak mo. Idol-dolin mo mat. Di nakman biyangan. Anyang iti sirbi dagiti pinggan no di mo mat ipausar. Nangina dagita. Wen, amo. Dagita makan dita ref. Di mo mat ipakan kadagiti anak mo. Kat adumat ti makan anak arwar. Jakman amo no ape akasta ti panunot mo. Kasta ti ibagam. Gaputa saan asika tinagipundar kadagita. Nay, apay, si kalaang ti sumrak ija eskwelaan, jay adim ngay. Saan ka no asumrag? Tapay, Agsakit ka no ti ulo na. anya?
Ikanda ko ni ti kwartak tamapanakon. Dayta. Ha? 20 pesos? Anya ay ti magatang na daytoy. Kat pag meriendam. Jepletek ngay. Ay naasidag magmagnakan. Anyamot ni nanangan. Nagkuripot. Kasano ngay, no ada babayadan may di eskwelaan. Tom. Apay, anya ti marikrik nam. Nan, dapadapan ka man. Ne, nabara ka ah. Nasakit. Ti ulok. Mabit lang. Tagtumar ka iti agas. Trangkaso laang dayta. Manunyal daw nga gurigor ni Tom. May imbaganan. Nasken nga pa ni ospital. Hay, isuman na nagastos. Ora gastos ka ah. Basta gimbag tanak mo. Natangken mat ngamin ti ulo na. Kunak asaan nga agkalintudwan. Ngam agay ayam mat latay jay tudo. No di mo kayat nga pa ni ospital, siyak ti mangipan kun kwa na. Gigi, sana kun asumrok iji sumaro na subject tayo. Taapay. Na ospital ni ading ko. Ha? Na-confine. Delikadon sa kano ti sakit na. Ay, kaasimot. Iso nga ibagam tulangan iti teacher tayo ah. O sige, ibagak to. No saan nagapugan ka? Saan niya agsakit ti anak ta iti leptospirosis? Ita, delikadon ti kasasaad na. Hindi pa ngamin ako nak nga padoktor ta. Ngam pampanunutan ti puro gastos. Jak mat ngamin amo delikado ti sakit na. Nanang, tatang, saan kayo ni agapa? Agsakit lang arudo ni Tom. Agap-apa kayo pailaan. Dayti man inam. Jak amuno anya klase ti ina daytoy. Jak amuno anya ti panunot na. Damag ko pare kat agsakit di buridag mo. Wan nga rod pare. Leptospirosis. Kat delikado da ya sakit. Ni, kasano an adan di kas di sakit? Nagay-ay-ayam ijay kanal. Ay unayad. Oray maibus ti kwarta mi pare. Tinapatag. Agbyag ni Tom. Gadwa na pare. Napatpatag ti biyag ngam ti kwarta. Lakay. Awan pa'y mat panagbaliw ti kasasaad nito. Tinasayaat. Inka i-withdraw dagiti urnong mo iji bangko. Anya, Kasapulan ta ti kwarta ita. lakay. Kasapulan ta ti kwarta. Ado nga antibiotic ti kasapulan na. Uwan lakay. Basol mo butlaan. Do apay napasamak na ito kinitom. Managbaybay aka babae. Huston, di na ko man pabasulan. Kumusta ngayon ni ading mo? Mayat pat siguron ah. Asino nga'y tagbambantay kan kwa na iti ospital. Dananang kantatang ko. Iso nga siya kung tiagbantay dito balay mi. Isumat lagayam anak karwar amin na gamit ni nanang mo anak kadulin. Padasan tamot nga usaran dagito yung nangina pinggan na ah. Ala ka, amangan no agunget. Saan na ama-amuan? Ha? Naibatam ti may sa apinggan. Sigurado nga tanak ni nanang ko. Lakit di. Ala, anya ngayon ti aramida kita. Tata, Anak, mabisinak. ala. Ibagam no niya ti kahit mo. Igatangan ka. Nagsakit to imak anatudok iti dextrose. Ay kat ano sam anak ko. Tatandani kan makarwar dito ospital. Sige anak ko, mangan ka pa'y. Nabsuga ko nanang. Basit laangan da ito'y. Ala, ibusamon. Mabayagak pa'y ka dito eh. Saan? Agawid tayon ton iti kabiitan a panawan. Jak kayatan kag subli dito yung ospital. Talaga asaan kanton nga agsubli, anak. Nagsakit ti matudok iti injeksyon. Ala, ibusam nga rodan da ito'y kanam. Tatno pumigsa ka. Pare, nakarawar gaya man iti ospital ti anak mo ah. Wen pare, Medyo nabayag kayo mat iti ospital. wen nga rod. Dakkel ti nagastos mi. Sana bali pare. Tinapatag. Naispal ni Tom. Dayta nga rod met, ti pagyamyamanak pare. Naamuan ka din ni nanang mo nga
da na buong apinggan na. Jack pa imbagbaga. Mabuti ngak mo tin amapan iti balayo. Taapay man. No nga ibaga na asyak din nakabuong. Saan? Sapay nakaungungot tinanang mo. Ibagak asyak din nakabuo. Basta, mabuti ngak lakta. Bakit? Apay ngay? Inwar mo matan dagiti nagngingi na apinggan mo. Usaran tayo ah. Itaman pa Amin agamit dito'y balay nga induldulin ko. Inwar kon. Usaran tayo tapno saan adumaan. Nanang, Mhm. kurang day tapinggan nga iduldulin mo. Wen nga rod, kurang. Kuwang amin. Nabuong ko'y daawan ka. Naibatak. Ay na, bayamon anak ko. Masukatan to dayjay. Nagdanagak ah. Kung naglakit din, agungat ka man eh. Hala, mangantay nga ro din. Amangan no, tanak ngamin, nanang. Saan anak ko? Ngam inton maminsan, agan anad kantonuan. Tanuawan kami kinitatang mo. Adda ka nga agurnos dito'y balay. Ti may isa nga ina, rumbang laang nga iwanan na, ti pamilya na. Tapno na saysaya at tilin na nganda asa nga pamilya. Isuro nakit di dagiti anak na itinasaya at akababalin. Papagayam, titan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon.